reba nk'ubu ubundi umushahara mu memba ntabwo gunshimishije. Ubu waza urahembwa 2,500 ku kwezi. Reba nozaga imbwa, nozaga amasahani, wenda guteka nuko nekaga nimwe na rimwe. Urumva mesaga ibyahe amakariso kawe kibazo umushahara muke abakozi b'iminsi nawe wajyasinze uko mwabaye. Uzika amafaranga yarabayabuze bashaka ko yakorera abantu. Nyine nawe gashira muri logisitiri ukavuga ati wenda umukozi wanje ntabwo yakakwiye kuba ahembwa 2,500 ari umuntu umfurira ibintu byose. Noza n'imbwa aho uko baraza nini nyine nje nifuza ubundi mushahara gura ntabwo wifuza ngahe se boss we? Boss bura mwama 30 ra muri kumva mwama 40 ukava kuri 2 ati 500 turagusasi uryama hano ujya hano ufurisha isabune ya hano ibiti byose ni ibya hano warangiza ngo 2,500 ni make. Ndara ahantu batajya none si niba nkugaburira ukarya uzi ngo ipura nangahe ipura nangahe byo wabigendera hango cyangwa ngo tugomba gutanga umushahara. Umva nkubwire umukozi akishima abakozi barahari ni jaga gutya indugi ikoreraga n'amafaranga barafurinze baruzuye abakozi. Ndero ubu nje utari wuriza ku mafaranga koko uvuze nk'umukozi wawe ugufurira gudukariso ni wamanga 30,000 cyamba 15. Ntago twarenza yo ngayo none ukumva 15. Oya 2,700 sindi gukubye ibintu ukabyanga. Hari umuntu ugiye kuza hano igihe yagufunga. Uwo muntu se ninde? No kuri abakozi bo mu mujyi wose ubona kuri abakozi ibyo twarabirenzwe gutega ubwoba twarabihararutwe wanze kubyemera. Ibindi byose zero nge nta muntu nkangaga mwene muzehe ubwo baragufunga kandi igendera mu gikoni umukiresha azajya nobe tenyo zigaye umwera kome sikare wona rinje kureba ubundi mvuye kwa mabuje wonze kureba kuruko ikibunga amaze nk'umugisha muke ko hajya ngo uri hobobo bari gutembereza mu kigunda. Kumva ugifite n'amagambo menshi yo kuvuga njewe byaranze mu amagambo nubwo tubaga dufite ibibazo amagambo nagabura urabyirengagiza ukavuga. Narinje kukugisha inama rero umuntu wanje ngisha inama Usiko nje nari nshaka umuntu urayingira ubwo ninde urayigira. Ubwo nyine banzu yingire nk'umuntu duhuje akazi. Nawe nugira iyo nama uzaza umujyanye kugiye. Nama. Bosi wanje. Kandi nje giye kumanza kugira inama yanje. Uzayingirwa ukwawe. Ese wari ikibazo ufite wari. Mabujara ya mbere akasa mutwe n'umurozi n'umupfumu ni korogate umva. Nta kindi gukora mu rugo. Yakwirukanye. Nawe yanyirukana. Ariko uziko subiza ko bamimbaga 2,500. Namubwira ko bakongeje. Nje numva nta n'ijana yakongera. Standard. Ndi kumubwira nganyongeza anshira kuri 30. Yagushizeho. Ari kunyongera ibiceri 200 gusa. Kumva meze nka boss wanje. Noneho namubwiye namubeshi garabayobozi baraza kugufata kugira ngo unyongerere umushahara gw'abakozi bo mu rugo. Barahari. Nyine ni wonje kukubwira ari ukuntu wewe wakwigira umuyobozi ukaza wabaye umuyobozi wagagaye ukaza umeze nka gitifu gatoronome Original bavugaga gatoronome wandi ubaga ushinzwe iby'imirimo gatoronome ndabwe n'umurima nyine agiye kukugurisha njye agiye kunyongera amafaranga rose nago wakwigiraho cyangwa ukigira umuyobozi ukazi ukavuga ngo uri sedo cyangwa ngo uri nuza ushatse kuvuga ngo nje naza avuga ndi umuyobozi ngo ndamufunga akakongera cyane tuje kumanza twabikora mu rugo weho utubikora iwacu nitubona bikunze nanjye nzazi wanyu nabaye gatoronome nange bosi watavuga ati mushanda wo guhana ngo nje no kugira nk'umuyobozi avuga ngo ndagufunga nutamwongeza akatakongeza nyongeza 30 tuzabikora ni go mupango gende undi ni nkamwe ejo ukureba Wahageze umutero ubwoba byatangiye
Marusha nambona kari isara bwayo umutera ubwoba kubyara atabyemera. Marusha we ibicara ko bakubwiye ko izanya njye bivuga nayo hano bari kugushaka. biro kunta Nakubwiye ngo unyonyize umushahara ku neza urabyanga. Bagiye kugufunga. Ndetse uramfunga. Uyu ushinzwe ibintu byo kudodo major. Ushinzwe iki? Njyewe ndi general. Major, secrétaire, Gitifu. set, gitif, gastronome. Ushinzwe ubutaka. Wa undi ubaga mashini gani? Byose bihuriye. Computer. Wa undi urasaga ngucya muri chomeri. Ibyo bihuriye. Itegeko ry'180 gufata umukozi nabi. Sibyo? Ibyo bihuriye. Ibyangombwa bihe. Ibiki? Kandi uyitura amafungo. Wahuza kumutesha umutwe umuyobozi. Bakujane, bagufunge. Abaturage bari kuvuga ko bagufunge nze ndihemba. Ndagurisha umuceri abaturage bari kuvuga ko abakozi bahembwa nabi. Cyane. Ngiye kumuraza hasi. Cyane rwose ndara hasi. Ngimbwa ibiryo yariye ngo nawe nibyo arya. Ibyangombwa biri. Uramwongeza ibyangombwa. Uyu ni umuntu ubishinzwe buri mushogoranya atagufunga. Mwongeze cyangwa se sinya amafaranga araguha wewe. Aramusu. Uramwongeza. Ajya tworoshye ibibazo. Nshaka ngahe? Ijana. Ibihumbi 300. 300. Nagiye cya 400. 400 sigaba ariko sinahita nubaka. Kandi nazaguha. Nabijyana ku muyobozi nabamuhaga. Uramuhangaye 400. Yagira miliyoni sawu. Muha miliyoni akira sinye. Miliyoni. Reka tubyore. Sinye miliyoni. Kanza mwongeze kandi mitenya guha kakanya miliyoni. Ushaka? Nshaka. Si uyu akira yasinyira kujya ntavuga tukamwereka ko yabisinyiye. Sinyatire nawe. Undi kugura umupangura kora. Agiye utubikora no mu General kubwe ngende umuntu. Kira. Akira. Kira. We! Nyine kanze mubwiza ukuri, Mbona ndibaza ibirenge mbura umuntu. Ndare n'uyu umukozi wo kwa Simone. Mviraha. Nyine nanje umukozi. Mumviraha. Oya nyine umuntu twapa. Mumvira ngo nyongeze. Twari turi kukoresha. Ntabwo wahitunyirukana kandi nawe. Igihe navugiye nta muri kunyuma. Igihe navugiye nta muri kunyuma. Turi kukumva Marusha. Turi kukubesha kugira ngo umwongeze. Nanje ndi umukozi wo mu. Abaye ikigoryi. Ntabwo wanyirukana gutyo n'uzi ubundi. Twapanze nabi. Imba wazanye amapingu. Nukubona mbese muracyahagaje. Wava kugikangabira. Igishiga isara bwayi ibuye ikoro. Bayi. Vira. Na hejo. Vira bintu byarangiye. Biki igikapu.